Ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrand News vha tshi khou avhalelwa nga Rofhi wa Tshikovhele. Vhorasaintsi vho tumbula proteini dzo dzumbamaho dzi paḓaho maḓana mavhili kha maluvhi a mbevha. U ya nga bammbiri yavho yo gandiswaho kha Journal of Science Advances, proteini idzi dzi nga vhanga vhulwadze ha u xelelwa nga muhumbulo kha mbevha na vhathu. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Johns Hopkins University. Shangoni ho vhuya ha vha na u thuthuba thavhandubi ha bva carbon dioxide nga vhunzhi miṅwahani ya miḽioni dza maḓana mararu yo fhelaho. Vho rasaintsi vha ri hezwi zwo vhanga u tsela fhasi ha tshikalo tsha oxygen lwanzheni. U ya nga tsedzuluso, vhunzhi ha zwitshatshamaho lwanzheni zwo kwamea nga nḓila i si yavhuḓi nga u fhungudzea ha oxygen. Tsedzuluso yo gandiswa kha Journal ya Proceedings of the National Academy of Sciences. Vha mu Africa Foundation vha tshi khou shumisana na vha Mphaphuli Town vho thoma mbekanyamushumo ya u tika mabindu a vhupo ha mahayani kha shango ḽa Mangundi districtini tsha Vhembe sa mveledziso ntswa ine ya khou ḓa kha shango ḽa Mangundi. Vho vhona zwo tea u ṱangana na vhathu vha shango ḽa Mangundi u pfa uri vha nga ḓisa mveledziso nga nḓila ḓe. Muṱangano uyo wo vha hone nga ḽa vhu-17 ḽa ṅwedzi wa Fulwi uno ṅwaha. Muṅwe muraḓo wa vhurumelwa ha mu Africa Foundation vhu tshi khou shumisana vha Mphaphuli Town ane a vha Khodani Mpilo o ṱangana na vhoramabindu vha vhalimi, vhafuwi, vharengisi na vhathu vhane vha tou vha na zwikili zwine vha tama u nga thusiwa khazwo u aluwa. Vhoramabindu vho ṱuṱuwedzwa uri vha nga zwi konisa hani u vha ramabindu ane a aluwa a dovha hafhu thusa vhaṅwe vhoramabindu. Muraḓo wa vhurumelwa ha mu Africa Foundation Khodani Mpilo o amba zwi tevhelaho. Ro dzula na vhathu ya nga u fhambana, vhaṅwe ndi vhahulwane, vhaṅwe ndi vhaṱuku, vhaṅwe ndi vhaswa, vhaṅwe ndi vhoramabindu, vhaṅwe ndi vhathu vhane vha vha uri vha tou vha na zwikili, vhaṅwe vha khou ṱoḓa no tou thusiwa nga nḓivho because there are a lot of things that they are not aware or they don't know about uri vha kone u wana hu na mveledziso kha musi kha vhutshilo havho. Zwi tshi kha ḓi vha zwo ralo, muṅwe wa vhoramabindu we a ḓo dzhenela uyo mushumo Vho Lucky Mukwevho ndi vhane vho amba hezwi. Vhala vha Mphaphuli Town vha ri vha ḓo nthusa nga 3000 vha tshi zwi amba nda ndo sokou pfha ungari vha khou sokou tou amba mara vhe ri nga ḽavhuvhili a ri vha foinele dzi tshelede dzo ri ḓo dzi wana nga ngoho ra founa nga ḽavhuvhili vha ri a ri ḓise dzi akhaunthu. Ndo tori ndi ḓoroboni nda wana i tshi khou kuloka ya nthusa zwinzhi ngauri haona magake manzhi hafhanoni Tshiphadzani. Tshiṱoko tshine vha khou tshi vhona ndi zwanḓa zwa vha Mphaphuli Town, ḓorobo i sathu vhonwa Venḓa ḽoṱhe. Nga u ralo ndi khou livhuwa zwinzhi. Mulandu wa vhahumbulelwa vhavhili vhane vha khou ṱumanywa na bulayo ḽa tshiṱuhu ḽa u fhiswa ha muthu wa tshifumakadzini ṅwaha wo fhelaho kha ḽa Ngelele Biaba wo fhiriselwa phanḓa nga khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Dzanani. Vhahumbulelwa vhane muṅwe wavho u kha ḓivha nga fhasi ha ndango ya vhabebi vha ḓo ḓivhonadza phanḓa ha khothe nga ḽa vhu-11 ḽa ṅwedzi u ḓaho. Zwi tshe zwo ralo, vha muṱa wa mufu Rudzani Phophi vha ri a vho ngo farea zwavhuḓi nga tsheo ya khothe ya u bvisela vhathu nnḓa ha khothe. Izwi hu pfi zwo vha zwi khou itelwa uri hu vhe na u amba lwa tshiphirini na muhumbulelwa a ri fhasi ha vhabebi na mme awe. Muraḓo wa muṱa wa mupondwa ndi Vho Joseph Phophi. Ndi matsheloni sa muṱa wa mupondiwa Rudzani Phophi ro ya khothe nga dzi 2 dza July ra bviselwa nnḓa zwe u ya nga riṋe ro vhona zwi songo ri fara zwavhuḓi sa muṱa. Hangei nga ngomu khothe ho ḓitendeliwa hu tshi dzhena vhabebi vha vhapondi fhedzi, riṋe ri sa tendeliwe hu sa vhe na muthihi wa muṱa o tendelwaho u dzhena nga ngomu khothe. Upfhi khothe ro ḓi wanula uri khothe i khou dovha u humela nga dzi 11 dza August haningei Biaba High Court. Riṋe kha hezwi zwithu zwoṱhe ri kona mulayo u si khou tou ri fara zwavhuḓi u fana na zwezwi zwine a vho ngo tendela ri tshi dzhena, mara hezwi ri tshi ya khothe hangei ri khou wana sapotho kha madzangano o fhambananaho, madzangano o no nga Thohoyandou Njelele Women Support Group na Real Men Foundation. Hevha vhathu vho ri ṋea sapotho u bva mathomoni u swika zwino ri a vha livhuwa nga maanḓa zwoṱhe zwine vha ri itela. Ndaa.
akho guma ngorali mafhungo fano kha Belran News mthetshelesi kha vha ḓibvela phanḓa na uri tevhelela kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyana nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne swida kha sia ḽa masheleni Belran Brands ndi tshandulo yavho ri vha thusa musi wanganelwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belranbrands.co.za. Belran Brands ndi vhahadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.